Mwaka-ini wa 1970 kwari na munyi itanyiheire 20 guku bururi-ini no umuthi muigana wa munyi ici ni uthiite thi na gikiro kinene kuona iria iri kuo inyiheire 500. Umwe wa maundu maria macungiriirie muigana uyu kunyiha ni ugwimi utari mwitikirie uria uhutitie to bururi wa Kenya no ni Afrika ya irathiro iri yothe. Rhino is one of those species in Kenya that is monitored to the details that you probably have. Runyanjara-ini rwa nyamu rwa Naikuru, imwe ya nyamu iria ikoragwo kuo ni munyi mithemba yeri, munyi njeru na munyi njiru. Ni kuri ngurani nene makiria gatagati ka munyi iria ciukaine ta black rhino na munyi iria ciukaine ta white rhino. Kuona ati munyi ici cia white rhino ni nene gukira munyi icio ingi. White rhino unge stress muno kinyagio na no ikue. Rimona ni wonaga engioka ingire ta mai ni bandu bena irima ria mai nere mwe ni kuma ikoragwa distressed bio. Nyamu ici iri hatikaine ya kuhuka kumana na ugwimi utari mwitikirie uria urongoreirie hia ciacio. Undu uyu niguo utumite ruhonge rwa nyamu cia githaka rwa KWS na gikundi kia WWF kunyitanira magiria-ini ma gucirora. O nyamu ciothe cia githaka ni ciendaga ukorwo kimenya behaviors. Koguo ngibota ungerete mundu ungi uria tamenyeranite na munyi ni ekubota ringi gwitigira kumikubiriria na ningi kuria ikaraga taru ungiuka wethe munyi yaku iria cikoragwo iria yaku ciage uthomete uboro wa munyi ni ukubota gwiciria kuria ukubota guciona. Thinashara cia kiroko nirio gikundi giki kiambagiriria wira wao no mbere ya wira wambiriirie mawatho na mitaratara makagathikwo na no nginyagia marumirirwo niguo metheme na gutharikirwo ni munyi. Wanangi more than 50 meters. Unaweza kuwa mmesimama hapa na wewe umesimama. So wakati akitogesea na ufurisi usimame namna hivi atakuwa anakutafuta na kuoni. Lakini utakapo kupanga jina ama kukimbia hivi hiyo ndio sauti ataenda naye mpaka mahali itafika. So the best things kama kuna mti unajikinga na mti na una freeze. Makinya ma nyamu ici nimo marumagirirwo kumenya mwena uria ingikorwo igithie. Itatusaidia kufuata mnyama hadi tuweze kumpata mahali penye yako. So from here kuna timu ambayo itachukua hii nyayo wampate kutoka mahali hapa hadi mahali ambapo ako kwa saa hii. Utakapoanza kufuata hii nyayo unaweza kuchukua even like 2 hours. Na makirumirira makinya maya thairi cia kuonania nyamu ino ndiri haraya ikamongerera hinya. Kama it is hot najua kwamba ni sahi, kama pengine imepoa najua kwamba ni ilipita kitambo kidogo. Wirutiri ona wendo wao kuri munyi niguo tumaga mahure ime ona mathesha guo ni meigua magiethana nacio. Riria maciona maroraga ruoro ikiritwo gutu uria ruhia rwayo ruhana kana ona niri na nguraro. Macione na matwire munyi yo mona ni iriku tondu sina namba yacio mathome mone matwire ni munyi iriku na condition yake kana ni murwaru kana esawa. Maya mothe ni kumateithiriria kumenya ni munyi iriku mona ona ritwa riayo na kana nigite mwana. Huyu mnyama ambaye tunasema ni 0620. So utampata hapa una tiki. Unaandika ile activity mnyama alikuwa anafanya. Kama alikuwa browsing, unaandika browsing. Kama alikuwa resting, unaandika alikuwa resting. Na ningi thini wa irio yao no nginyagia marore kana kwina any sign iramonia kuna mundu wingirite tapucha marore kana kuna makinya mekuona kana kindu kione kiria ngingimonia ati kwina presence ya mundu wingirite ku thini. Kuhuthira njira ino ya kurumirira munyi ndukoragwo ari undu muhuthu ni tondu cionaga cirangiri tari o thu ciao. Nafikiria mlisikia wakati ilifanya hiyo ilikuwa imesend something lakini haijui ni wapi. Munyi nacio ni uramenya ni nyamu no ta nyamu ire ingi urame protect no yetu wika ni urame protect. Koguo rimwe ni tukiaga na challenge mundu ni athire kwi munyi ya mutengeria ringi ya mukuna. Munyi eikaraga hakuhi miaka iri kugia mwana na nikiari undu wiruo makiria riria imwe yoragwo. Munyi imwe kuragwa nitigagwa ruo muno tugitara wira uria ukoragwo urutitwe munyi igigakura. Kindu kia mbere umenye munyi ni nyamu ikaraga igikagia mwana arafu mwana uyu yaciarwa ukoragwo nginya na possibility ya kuriwa ni
nginyagia Simba. O uria maundu marathie magarurukite noguo ona wagwimi a nyamu icio mathiete na mbere na kuhuthira ugi wa kiriu gucigwima, na nikio WWF na KWS manyitanite na guthondeka njira cia kiriu cia kuhurana na ugwimi utari mwitikirie. Maundu maya nimo tukamurika tabarira-ini ya keri muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.